imali isibindi mabutho kaJesu Mkhosini uhlabe ngayeni ngenqotshwe enqobu yakunqoba esabahola bakhe izithawo zinqoba azibuse zonke imani isibindi phondo luya khala yanini ekulweni kuseyinamhlanje yibani amaqhawe nilwe linkosi yenu ikwala lingabikho imani nithingo imelo Jesu Kristu emandleni akhe ingalo enye ize ingesize yenu hlomani izikhali zenkosi yamakhosi nilinde nithandaze nizodla umvuzo imani isibindi kuzophelungulwa umsindo wempi namhla ngomsokobongwa inkosi kobongwa namaqhawe aphiwe nemiqhele abuse njalo njalo nenkosi yobukhosi. Nayithifo ngaphansi kwesiqezi izitha zesizwe sikaNkulunkulu ziyakuphindisela. Uthi ngubani uyakundimela phambi kwabantu na? Ngubani uyakungilekelela kwabenza ububi na? U-52 ngokuba ukulunga kuyakubuyela ekwahluleleni bonke abaqotho ngenhliziyo bakulandele. Ayithi ubani uyakumela ngaphambi kwababi na? Ngoba ukuze sizivisa wona ukuthi uma ababi begugile ababi bevuka besivukela ubani uyakusimela ngaphambi kwabo na? Ngubani uyakungelekelela kwabenza ububi na? Ubani uyakusilekelela kwabenza okubi na? Number 7 ethi uma uJehova ubengesilo usizo lwami umphefumulo wami ubuya kushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa. Uma uJehova abengesilo usizo lethu
lwami siyakushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa kuwo uJehova ubengingathi engenawo umphefumulo wethu besiyohleshesha ukuhlala kwabafileyo. Kepha ngoba uJesu enathi, uNkulunkulu enathi, lapho ababi besivukela sibeke indaba yethu phambi kwakhe, akekho omunye ongasimela, uNkulunkulu kuphela onalo amandla okusimela. Uma izitha ziqonga, izitha zibhukile, akekho omunye umuntu ozasimela, uNkulunkulu kuphela. Amen. Indawo. Ukuthi ngibheke phezulu ngapha enye imayike khonisa. Ithi qaphelani nina zithutha phakathi kwabantu, nani ziwula niyakuqonda nini na? Owenza indlebe kanakuzwa na? Owadala iso kanakubona na? Uma ababi besimela, lo olokuthi siqaphele thina sithuthe ukuthi ophakathi kwethu, nani ziwula siqonda nini ukuthi owenza indlebe kanakuzwa na? Owasenzela izindlebe akanakuzwa uma sikhala kuye, sikhuleka kuye. Owadala iso kanakubona na? Akanokubona uma sisosizini ngamehlo akhe. Owenza zonke lezi zinto, uNkulunkulu uyabona, uyasibona, uyasizwa, siloku sikhala njalo kuye. Ihlo lakhe liyabona, indlebe yakhe iyezwa, njengoba ezwa nabantwana bakwa-Israyeli 430 years bekhala kuye. Kodwa kwakuyisikhathi eside kakhulu, kwakuyisikhathi eside beshukeka, njengoba nathi sishukeka kulezi khathi lezi. Kepha ngelilanga uNkulunkulu wabakhipha ngoba indlebe yakhe yezwa, ngoba bebika kuye usizi lwabo wezwa. Wangathi nathi usizi lethu konke sikubike uNkulunkulu, uNkulunkulu uzosizwa ngelilanga. Uma inhliziyo zethu zilungile, ngoba lithi uNkulunkulu akayiphenduli imithandazo yabantu abangalungiphendula imithandazo yabantu bakhe abamaziyo, abamqondayo. So kumele sithandaze ngokumqonda, sikhuleke kuye ngokuqonda nokumazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, nokuthi uyezwa, nokuthi indlebe yakhe ayivalekanga ukuthi ezwe. Sesimile phambi kwakhe ukuthi asilele, ngoba akekho umunye ongasilele. Amen. Amen. Number 4. Imali isibindi Uzophelu kulwa umsindo wempi namhla ngomsoko bongwinkosi ngobongwa namaqhawe aphiwe nemiqhele abuse njalo njalo nenkosi yobukhosi.